Vjerovatno ste čuli za skandalozan izvještaj BIRN-a koji je međunarodno targetirao građanske aktiviste, novinare, antifašiste u dvije navodno ekstremističke grupe u Crnoj Gori. No, da bi vam slika nažalost bila jasnija, pogledat ćete snimak gdje jedna kvazi novinarka Jelena Jovanović zapravo pokazuje ko je ona i kakvu ideologiju ona baštini. Iako mi nije bilo jasno zašto me targetirala u Bogougodnice, jer nikada nisam bila član, mogu samo reći da i Bogougodnice, a i ja se upravo borimo protiv ovog skandaloznog ekstremizma gdje naravno prisustvuje ona, a i par sveštenika iz Crkve Srbije.